Кетип калган болучу. Калкалап келгени менен иши жок, каралашып келгени менен иши жок. Кейпи да бузук, кеби да бузук, кесирдүүнү көргөндөн кейип алган болучу. Ыраак кеткен болучу. Ыпыр-сыпыр майда кептен баштары чыкпаган, ысык эле жаныбар ырысы жокту көргөндөн ырысы толо болучу. Ысык эле жаныбар ырысы жокту көргөндөн ызасы толо болучу. Жүрүп кеткен болучу. Журт бойдон жүгүрүп капкайдагы жол бундарга жүгүнгөнүн көргөндөн кайра бир кылчайып койбостон жолу алыс жерде болучу. Дал ошол маалда коңур жел болуп учуп, коңур жел болуп сызып, сыр боюнда болучу. Кесирдүүлөр күндөн күнгө жер жайнап бараткан турбайбы көрсө. Түп атасынын арбагын тааныбай, атын чаңган ырысы жоктор жер бетине шыкалып, арбып толуп бараткан турбайбы көрсө. Чанып эле тим болбой көздөрү ала чакмактап, акарат айткан кейбир болуп баратышкан турбайбы көрсө. Мына ушинтип кайгырып алып келаткан, каңырыгын түтөтүп алып келаткан. Жаңырыгы угулган дүйнөгө жаңырып кантип бир тиет. Күн тийген жердин кыйырына, ай тийген жердин учуна угулсам дейт аттиң. Же алакчы дүйнөгө айкырыгы угулбайт, же аттабанда кире албайт, жарыштабан да кире албайт. Жарыгы төгүлүп, жаңырыгы угулган дүйнөнүн Солтония, Тебриз, Нишапур, Харасан деген жерлерин кезип, коңур жел болуп кезип, аттиң же алакчы дүйнөгө арманы бир угулсачы, же аттабан да кире алсачы. Толгон неберелердин ичинен сүймөнчүктүсү элең Кудай ургур кулагу. Атаң толуй өргөөдөгү улуу көрүнүшкө ээрчитип келчүсүндө 9 жашыңда элең. Ошол күнкү уудагы олжоң экен, шам үйүзү жасайыл жаадай ийилген тоот экени бөктөрүнүп келди элең. Чечек, боюңа ченебей, аттын чоңун тандатып мингенин кантесиң. Кыска тартылган үзөңгүсүн олбуй-солбуй темине, ак өргөнү жөлөтө бастырып келип, алтын босоголуу ирегесине дейре алчаңдата бастырып келип, бөктөрүнгөн текени так ирегеге оодартып таштап, тоңкочок ат жудай эрдин кашына өбөктөй жата калып, түрүлүү эшиктен төрдү шыкаалап, бул шыралгаңызга эвге этсек, чоң ата деп кыйкырган элең. Өргөөсүнүн түндүк жабысын сыйрытып коюп, каркытта бышкан карагымыздан уртап отурган Чыңгыз хан оң козунан түшүрүп оң комерген болгонсуң го деген эле. Күн оңду улап чыкканмын деген эле 9 жашар кулагы. Кангай менен Алтайда аң калдыбы деген эле Чыңгыз хан. Кангайда аң калбаса кангайдан ары ашармын деген эле кулагы. Ары кайда ашмаксың деген эле Чыңгыз хан. Кангайдан ары жер түгөнүп калыппы, аралата чапмакмын деген эле кулагы. Ары жагың каяк деген эле Чыңгыз хан. Жердин түбү желпиниш, желпинишке жетпейинби деген эле кулагы. Де, карс күлүп, карагымызга малынган жука мурутунун учун жанган Чыңгыз хан борбою кателек небересинин кылыгынан да мүүн таппай, кыялды сөзүнөн да мүүн таппай, негедир небересинин боюнан өзүнүн 9 жашар курагындагы болумун көрүп, тем үчүн эле деп 9 жашар тем үчүн кезиндеги көлөкөсүн тапкандай көңүлү ийип, жаны аман болсо карагым, чамгарак эси толуюмдун мунусу тегин эмес. Болсо алтын уруктун нагыз уулунан болор, учумду узарчудан болор деп жоруп, турган жерден шыралгага келген тоот экенин көөдөнүн бөлө жардыртып, толтосуна оң колун жоон билегине чейин сойлотуп ийип, толтосунан жүрөгүн suurуп алып, жаңы suurулган жүрөккө баланын 2 бармагын өз колу менен батыртып, канына малдыртып батасын берди эле. Көк теңир жалгасын деп тиледи элең. Кана ошол батасы. Кайда кетти батасы? Кана ошол тилеги. Кайда кетти тилеги? Житкен урук тукумун үзүлө түгөлдөп жүрүп, ошол баталуу кулагынын Солтония менен Тебриздеги, Нишапур менен Харасондогу жайнаган балдарын көрдү. Баары да калча башаралуу, көгүш көздүү, туташ батек сакалдуу чыгышканын көрдү жуурап. Деди, батасынын күчүн кара, желпинишке бир аз жетпей токтошкон экен. Элхандар деп өздөрүн эриндеги элдердин ээлери болгон тура, жолоюнчу деди.
Jeti tümen jalayır elin jergelete gondurup, jeti kanat elden janı bolgon tura, biylöçüsü bolgon tura. Jolugayınçı bir de jarımına dedi. Bir garasaň kalkagar toonu kaptaldap turu, bir garasaň askarlı toonu dayanıp turu, bir garasaň iki toonun arasındaky boz talada ırgalıp turu, bir garasaň oşol talanın üstünde sabalap uçup, bir garasaň kaldaygan çoň galanın üstünde salaňdap turu, bir garasaň çatırı japız, jepiregen sarı tamdın eşigin sagalap turu, bir garasa türkün tüstü kuş kanattar sayragan, jeyren menen elik tekesi gök jaysaňda en jaykyn ottop jayılgan düpügen baktın içinde kalıgıp turdu. Oşol baktın içindeki susu akakday gölmönün üstünde iki ayaktap kalkıp turdu. Kölmönü jektey açulana goğuraşıp baskan, sakaldары gizdey kalın kişilerden izin alıp kaptaldap, oň kaptaldan akmalap, oň ininen aňdyp turdu. Süýleşgendegi jaňyrygyn ugup turdu. Çalkalap baskan, çalmasına taş sayıngan kişisi başındagысы han eken, kan eken. İzzat Dünya Vaddin Sultan Abu Said Muhammed Bahadur Han degen oşol boluçu. İzzaddin Jahan Temir bul jolku jortulda tügöl joçuvaldarın jer menen jeksen kılı tüp maksatыбыз. Gözün aňtaryltyp, albuttangan hany tayagynın uçu menen pildin sögünen oydurulgan tutkasına barmakтай jakut taşı çökürülgön, kadimki as sahiften berki Bagdad halifterinden kalgan, aytuuda şaytan şabırdan korgogon, jin azıtkıdan saktagan gasiyetli tayak ele, жерди ukup aldı. Albette Hazreti Hanım, alar bizdin tüölük düşmanımız dedi. Jarım kadam arttarakta başın salıp erçip baratkan 3 ata enisi Jahan Temir. Bulsam ayo kılbaybız jahilderge. İri aldı alardın kolun Derbentten tosobuz. Derbentten taş talkanını çıkarabız. Andan soň terekti tebeletip kaptap kirip barabız dedi. İzzat Dünya Vaddin Sultan Abu Said Muhammed Bahadur Han. Anuşirvan, Derbentdi öň jagынан aylançy kolda özüň baştaýsyň. Leppay Hazreti Hanım, kulağı atabızdın zamandan beri bol ele guruştu görsetölü Jahanga, dep jiredi iki ata ötkön inisi Anuşirvan. Asmanın tüşürbösöm alardın. Joçubaldarım birin kaltırbay baylap aldığınızga jıgamın, Hazreti Hanım, dep jagaldandı Jahan Temiri. Terisin teskeri sıyraylı, dedi kirpige koyu çoň gözlerini alaytkan Anuşirvan. Kat kırık çıktı. Handın göngülü jaylandı. Çıngiz Handın tilegi bülündü. Asmanın düşürgönü jürüşkön emnesi. Terisin sıyrıganı jürüşkön emnesi. Tüyüne jetkeni jürüşkön emnesi. Kokuy, terüjan bolgonunda bozda uylap iýmekdir. Kantmek, terüjandın gözüne ileşpesden, gölmönün üstünde kalgıp, iki ayaktap kalkıp durgan karaany iyikdey tegerenip jüberdi. Jelargı tegerengenge gölmönün beti jеңil çaypaldı. Emen daraktary jumşak seňselip, çınar terekler şuuldady. Arçalardan uçu ırgaldı. Alçalar termeldi. Kuş kanattılar çuğ tüşe butaktan butaka oykup kayıp kuşup, jeyrender mönküp oyun saldı. Top etip tovurçaga düşkön arçanın ırgalganına, mömösü möltürgön alçanın termelgenine gözü kadalgan Bahadur Han, basayınçı dedi bölünüp. Janındagılary, jan jokörlörü arıştарын basaňdatyp getençik dedi. Hazreti Hanımız ırjandu nemele, beykaparlıkta tuyganda beyt aytkanga maşele. Mısır menen Damaşkty, Bagdad menen Meşhetdi uykaştırıp kazalga salgany Pars akındarının arasında daňaza bolgon emespe. Saadiden emnesi kim? Kadimkele Saadi, bulsam dagın Elhanımızdan ilham oygonup, ır tokugusu gelgendir jalgızda. Bugün geçtigi Han Saraydagy ülkön ülpetde taram kıldı tar menen setardın mukam goştosunda ırın ugup kalgыбыз bardır balkim. Çının dili jokörlörünen 6 kadam alısta eleginde İzzat Dünya Vaddin Sultan Abu Said Muhammed Bahadur Han'dın oğuzundan Abbasilerden tilinde
Bolgonda da Sadi menen Firdausi'nin abanında aytılgan 6 sap kazal kuyuldu. O Horasandan sokkon jelge ırgalgany arçanın, göngül güsün gökölöttü gönün açtı gançanın, kızıl mömö kübüldübü butagынан alçanın, gülküsübü gözölümdün arasынан ançanın. Kusadarmın, kançalagan esebi jok gün öttü, Horasandık gözölümdün gülpöň yüzü küsöttü. Horasandık gözölünün gülpöň yüzü küsöttü. Emi munu Gıtaydın ak kagazy menen kamış kaleminin mıktısın, Göksiyanın anıgın aldırtıp saraydagy katçılarga Kufi tamgasy menen da Nastalik tamgasy menen şuruday tizdirtip jazdırusy gerek. Kufiге salıp çiğgende gülpöň yüzü tartılganday bolsun. Nastalik'e salıp çiğgende jeýrende egirligen müçösü tartılganday bolsun. Kufi menen çiğgende kuş kanatında eğilgen karagaşı tartılsın da, Nastalik menen çiğgende tal çıbıktay solkuldagan beli menen sorusu göz aldıga tartılsın. Özü menen özü gowuraşgansyp, emen arçalardın daldasyna basıp ketken Hazareti Handyn koňurdu doşu üzül gesil ugulat. Artınan hiç kim erçigen jok. Okçun turuştu üýmelekdeşip. Kulagulardy mobul irmemdegi jaňrygy kupuluna tük tolbodu karaandyn. Kölme üstünde ızaly salaňdagan karaandyn. Kaýda eski batasy, kaýda getdi batasy, kaýda eski tilegi, kaýda getdi tilegi. İlhandardın 9-njy esepdegi hany oboçolanyp baskanyny görüp 9 gadam çukuldady adegende. Turuşu menen Saadini geltirgen, doğuşu menen Saadini turagan Hazreti Han kalyandyň jypar tütününe mas bolgon nemedey, gözün süzüp kazalın jana ün çygara gaýtalap gelatdy. Kusadarmın kançalagan esebi jok gün öttü, Horasandyk gözölümdün külpöň yüzü güsöttü. Alant kiçe aligi garan 6 gadam jakındady. Oba, Hazreti Han 6 garyn odarylgandagy sidi gele. 6 gadam jakyn geldi. Kaýdan jaýdan belgisiz, ömüründe görbegen kişinin garany gapilet turadan surulup, jolun torup çıkkanga Hazreti Han güýmen ötüşdü. Tayagyna jölönüp ordunda tık toktady. Balaket, kalyňdygy iki eliçelik kara gaşlary eýilip, jardyw gabagy karış bürköldi. Aýlanta duval sogulgan, duwaldyn sırtынан kişi tügül çyçkan joyluk ustay tizilip, jarakty joker jyş koýulgan Han saraýdyň gülbagynda beýtanyş kişi gaýdan jüri temselep, kantyp öttü. Kim özü? Kutumçudanby? Beýtanyş kişi jymşyk gözlerini jyltyratyp, jalory tiktep kaldy jylbastan. Gebetesin, kapırdyň gebetesi kantet. Gebetesi mundayda Han saraýdan görele gele. Gimisi bolup ketdi. Jaýyk bet Jalaýyrdanby degen oý ketdi. Jalaýyrdan gelgen kutumçu bu. Kutumçu bolbosa emne jürümünda şimşilep. Je garem tolu ayaldardy gözü bozoru aňdygan ayagy buzukdanby? Garemdi? Hok kapır dese. Uygu tuygu oý sanasy şuurgança kulagyna mınawy sözler jaňyrdy. Kulagym, kaýram meniň kulagym. Çamasyna garabay guçaktagany jürü mınawy jaman. Kuçagyny açyp iki gadam çukuldady. Kaýratyna gelgen Hazreti Han boyun jyryp, jarym gadam artka getenjik dedi. Jakut taş çögürülgen tayagym belinden şapgarmap, betine takap tap berdi. Keyin tur, joloba. Kimsin? Kayaktan jürgen sel sayaksın. Tiliň barby? Onçukkun. Sel sayak görünüp kaldym bemi. Kantip. Çamasyn bilbey, kantip degeni emnesi bu jamandyn? İmenip jazganyp koýboy, tik garaganyň kantesiň. Jaman-ey, jakut taşy jaltyragan tayagy, jön tayag emes dep aýtylçy ele aňyzda. Niyeti buzuk kapır jolugaby, şaýtan şabır jolugaby joluňdan gelme geltirip tap berseň, gastaryň tikkendiň gaýraty mokoýt deçele. Mokotmak bolup, iki tijesine çögületmek bolup, tayagın betine garmap bulgalady. Çüzü gara, kayaktan jürösüň menin ary gül bakşamdy kir ayagyň menen tebelep. Kantip dadyň, turnary.
İçinen gelmesin keltirgen çekti. Bulgalay bergeninde tayağının başına kıttay çögürülgen barmaktay jakut taştın biri oң torulup top etip jerge düştü. İzat Dünya Vaddin Sultan Abu Said Muhammed Bahadur Xandın esi yemi çıktı. Ezeli qozgulboğan, sökö çögürülgen taşkayım ne güç geldi. Bir gözü beytanışta, bir gözü çöptüğünde jıltırap jatkan jakut taşta. Gelmesiçi? Kelmesi kayakta. Kelmesini izlep egin bülküldöttü. Kasiyetli tayaktan jazganıp jaltamak tursun. Anı gösöçölük görbөгөн beytanıştın gelmeni ukçu türü jok. Mentip gevin uladı. Kimde kim atasından başkanı ata dese, aram boloru hadiste aytılsa geregele. Hazreti Xandın gelmesi oğuzdan düştü. Mınavu gapır hadisten gep kozgap jatağı. Bolgonda da İmam al-Bukhari жазып kaldırgan hadisten je kaňır şugup jatağı. Beytanış kıraatın keltirip jana bir sap söyledi. Ataňardan жүzüňörde ýürübögüle. Kimde kim atasынан жүzü ýürüse, kapır bolat degendi kim aýtdyle? Oba. Al-Bukhari. Al-Bukhari'nin özü. Paygambarımızın sözü. İmam al-Bukhari'ni gana okugandan je kana eşitkenden okşoyt komour eki. Öz atası Oljeytunu, Giyasat Dünya Vaddin Muhammed Hudabande Oljeytu Sultandı, çoň atası Argun Han deste bigen Hazreti Han taň kaldı. Hary jok Mogoldun ata menen işim ne de oylandı. Beytanış dağı jakyndadı. Jolaba dep kalçıldagan Han tigini gökürökten nары 400 tayagın sozdu. Nары tur. Tayagın gayra tartты. Beytanış kişi süzüp içüde jakındasa, tayak menen kak çekege urup kalmaka gamdandı. Bir gözü beytanışta, bir gözü gökçöpte jatkan jakut taşta. Sakçılar dep aygayladı. Emendin daldasında arveri basıp, doğuşun biyik sozup kazal okugansıgan Hazreti Xandın tap atamdan jılanga çaktırgansıp, baktın için jaňyrda açuu kıykırgany jan jokörlörün selt ettirdi. Topurap çurkaştı. Enteňde jetip gelişip, Hazreti Xandın tike maňdaýyndagy gölme jaka gözün alayta tigilip, tayagın gezenip kıjırdanıp turganyn görüştü. Öňü gupgu, ekteri titireyt. Kaçtı, tigil jaka kaçtı. Kana. Jokörlör gaýsaktaşdy kaçkan nemeni tabalbay. Alası tizesine düşkön geň şalbarçan, geregese kal parsı jokör eki gözünü akşıngdatıp, iri kılıçın jalaňdatyp Hazreti Xanyň tınçyn algan akmakty. Böyle çapçıdan beter gölmönün jegini aňtaňdap çurkap bardı. Jektegi badaldın arasyň akmalady. Çoçun jan görünbödü. Kimin? Janыңdan tüňüseň çık beri, dedi iri kılıçın başынан açıra bulgalap. Tigine gözüňe ragılıp kalganby, görbeýsiňerbi dep açulandı Hazreti Han gölmödün gözün albastan. Suunun üstünde basıp baratat. Tigine suu betinde çurkap baratat. Suu betinde çurkap baratat. Tereňin tüpöktü naýza araň boýdogan. Öýüz büýüz ortosu 100 gadam gölmönün üstünden kantyp kişi çurkasında kantyp kişi attasın. Çögüp ölbeýbi? Jabala suunun betin garaşdy. Je suunun betinin buzulgany bilinbeyt, je çaypalgany bilinbeyt. Suunun beti meltireyt. Birok Hazreti Han öz aytyp atkan soň, jokörlör sözüni eki kılbay eki bölünüp, beti meltiregen gölmöni jekte bары beri tapıraşdy. Meltiregen suu üstünden çurkagan şumduktu gülüktü tappay gaşayıp, Hazreti Han dana görgöndü tap görü alışpay esteri oğdu. Aylanyp çurkap aldынан toskula. Narkı jeke jetkeni kaldı, ötö kaçtı. Tigine jitkeni kaldı dep aykırdı Hazreti Han. Aytkanday ele karan jitip ketdi. Baş alaman aygaylaganyzy çudan bölünüp, karanın ekinci görsötpöy jitip ketdi. Bir garasa kalagar toonu kaptaldap, kangay toonu tayanıp turat. Bir garasa askarluu toonu kaptaldap, Altay toonu tayanıp turat. Bir garasa kangay too menen Altay toonun arasında turat. Bir garasa ebegeysiz jayılgan talanın Kıpçak talası dep koyuşu ilgeride. Dalay jolu aygaylap jogo tigen, dalay jonun belin sındırgan bul jerde, oşol talanın üstünde uçup barat. Bir garasa kaldaygan çoňgalanın üstünde salaňdap turat. Bir garasa çatırı japız, jepiregen sarı tamdın eşigin saga alap turat.
Bir qarasa uçtu kuymun arasındağı asa ilinü, kuyma qoңgurosu tınbay kagılıp, korosundagı uzun etek çapançan, sakaldары bap saygan kişileri öýde ötemen tapıragan çirköөнün eşiginde жалgız turu. Egerde anın uşul ahwalına güýgen kandaydır bir kudretli dem, hemne güç aydap geldi seni mında, hemne güç azgırıp geldi eme mında, tajabagan nemekensiň, çarçabagan nemekensiň, çalmasına taş sayıngandarın gözüne görüngönden göңülüň kalgan jok bu, dep suraçı bolsa jaz atayıp, jok, kalgan jok, kalbayt dağı degen jowun melteyte uzatıp, kary menen bir tüçüdöy öjörlöne turdu. Telmire garap tura berdi. Çirköөнün içi tışın jyk kotologon elde eki bölü aralap, çelektep suw taşıgan mujuktar tak tördögü, eki töөнün eti syýyp geçjüdöy bolgon, birok tuşuna ikona ilinü taş kazanga, kişi boyu gelgen 50 çelek suw syýgan çirköөнün uşul taş kazanın kupel dep koyot çokundular. Jetip suwnu koyatdagy artka tızılday. Üksüýgen çaşty ulan biri güýüge jetip gelip suwsu çelkildegen jygaş çelekti eki koldop gökürügünden aşa götörüp, taş kazanga koyatdagyn maňdaýyndagy çıpıldagan terin kolu menen silkip salıp, kuduktu gözдөй tızılday. Ekiden koldaşıp algandары da var. Gürügü düşüp kotologon el terdep kurgagan çelekçenderdi sürüp, tomalokdolgon giyiz tebeteyleri valyonkalary menen sandaryn çapkılap, tuş taraptan jaalap şaştyruda. 39, 40, 41, davay Ivan, davay Radomir, çamdagıla, 9 çelek kaldı. Tamanı jeşilip sokma apkıtı soğan çoğuna araň ilingen, taram baylosundan ajıragany kalgan laptisinin, jygaç laptisinin buğuçun çuvaltıp mujuk gelatty, susu tolu çelegin gıyşaya götürüp. Hanının artından çuurup girişkende kaptaldağı taş ünkürdöy muzdak çoğun bölmönün içine çoğusu menen tıgılgan ordoluktar, birese çirkönü tüp götörgön uzuçudan kulakları tunup, jürekleri op kol jusa, birese yerçigen kişisinin salınkı gavağı, çögünkü türünün çoçup kıygaçlı gözleri çekçeydi. Orustun öngöçü ayrılgıça aykırganın uğuele jürüşçü dalay jolu, görüele jürüşçü dalay jolu. Birok töölöründen gamçının usu ayrılbay jürçü gezdegidey ayu aykırık emes bul jolu. Çirköөнün için uyuktagan çöylördün jindik atkırgınday jaňyrıktap, jaňyrıgy iki kulağından kısıp gelet. Solk etkensi çirköýçe. Çirköөнün 4 duvalı sol kuldagan syt. Kü etkensi çirköөнün içi. Çirköөнün 4 duvalın götörgön kara jeri çaypalıp göçüp baratgan syt. Çirköөнü sol kuldatkandagy ızıçuu kara jerde termeltkendegi gürüldök doş töölöründen goşurup gelet. Töölöründen nıgırıp gelet. Töbösü güp etip kulap düşpöy. Mınawy çirköön çirkeşken duvaldары menen aştaşkan tireöçünün gere kulaç kalыңdygынан araň tütüp atkanday syaktanat. Mınçalyk alaýdylöy ızıçuuga. Bir jagынан uçtuu munaradagy jez goňguronun kulak tundurgan açüünü akır zamandy jar salgansyp, tınbay bezelenet. Asıluu temir tayagy güýlenip gelip boruna tegende, akır zaman alkımdap kalgansyp, beýmaldana bezelenet. Kulaktar tunat, aykırık kulak tundurat, aylalary gurup turdu. Jez goňgura kulak tundurat, Cebrail torup turdu. Muğun jüğün kaltırap çıpıldagan muzdak ter bastı. Çekeni muzdak ter bastı. Koş dalının alakanday ortosu muzdak ter bastı. Çeyrıktırma taş bölmöde bööдөй gurulgan nemeler töbesi şoňşoýgan teri börktörünün aldından gözlerin jıltıratıp, birin biri telmirişe bir garayt. Üçkürüngön teyden çök düşüp, şug oturup kalgan andağı hanın jaldyraşa bir garayt. Ayla gütüşöt. Töçepkeninin etegin büyürgöngö, çıkıyına gışaygan tebeteyin tüzögöngö alı gelbegen han jonun tüyüp ünküyöt. Ünsüz sözsüz ünküyöt. Gelerin go geldi. Ana bolgonda da ata oğlunun, Abulay oğlunun jon toburpagın jan jokörün artına salıp baştap geldi. Baştap geldi dagın toğu menen mınamintip çirköөнün tüyüne jıktı. Emikisi emne olat? Jaak bolçuňun tüyültüp, yerdim bek tiştenip algan. Eniden tuğulgany, hemne жазмыш maňdaýyna çiýilgenine bar akyly jete berbey, esi eňgireyt.
Toğrulçu bolgonu, toğrulçu atqa qoңgonu mınabı salаңdagan şordu başına, toğdoy şordun çenebey üylgönün qara. Şoramay emine, 3 müçölü yaşında ataң jotoň ukpagan üýütkö tüşkönüň ata arbaka jagar işpi? Emem ne bolat? Çirköň gurgurdyky taş bosogodan arışyn geri battaganda tideleri titrep ketse bolabı. Jüregi gödönün jarıp çık juday tuylap, çirkönün nımduu gök jittangan awasy, jip kirtkende göňülü karaňgylagandan okşup iye jazdap, öne boyun mayda galtyrak basyp, çeyrigip çyksa bolabı. Emem ne bolat ayagy? Azır anı çokunduruşat. Orustun jakşylary, ananda Abulay ulunun içinden Oruska 6 yıl ovolurak girip, kayırma jakalı 6 biçülü Orus çepken giyinip, Orustun jakşylarynyň katarında jürgen alys tuğany. Bolgonda da Aleksey Nikolaýewiç atanyp, Aleksey Nikolaýewiç atagyn algan tuğany menen ozma oz bekitken uwadasy şunday. Adyrany taş kazandaga suga salıp, 3 iret çumkutuşatdagyn çokunduruşat. At kölügün Orustun andagy kamyş çatyrly gıştagına galtyrtyp, artyna salyp erişte gelbedi özlörün. Gözlörün komay jaýnatyp, mында gornup oturgan jan jökörlörün çogusy menen çokunduruşat. Teňir, gök teňir dep koýşat eskiden. Eşitkenden yasa, çoň yasa dep da koýuşçu. Aytuda ezelki ata babalary Жаңылбаса дал Чыңгызхандын өзү баштап кеткен эски жолжосун эле. Эми бекиткен ошол убадасына ылайык эски жолойжосундан кетиши шартта. Кимиси дейт жанагы Ыса-мыса дейби? Ошол Ысанын уранын чакырышы шарт. Ысанын антын суу аралаштыра ичип, ысалаган күнү гана Москва дарыянын жегиндеги 6-7 аталарынан энчиге калган конуштарын талондон сактап кала алат. Güngürönüp күнүгө Ыса уранын чакырып, Ысалай чокунуп келип, чиркөөсүнө башырып жыгылгандан гана дубалы ак кызыл таштан согулган Кремль каласына кызыл атын алчаңдата кенен чонон бастырып кирип, булгары өтүкчөн Жакалуу Кементайчан жакшылардын катарында жүрө алат. Эки ортодогу куптап бекиткен убада шерти ушундай. Антпесең ыраак сүрүлөсүң. Конуш жайдан кечкен соң кайсы князь, кайсы баярдын коросуна корголомоксуң. Укум-тукумуңа дейре кор болмогуң ошо. А көрө чокунтмактан чокунсун. Ысаламактан ысаласын, баарына макул, баарына кайыл. Бирок бир гана шарты бар. Эми буягым не болот? Башы салаңдагандан салаңдайт. Өңгүрөп ийбей отурду. Таш казанды тегеректегендердин ызы-чуусу жаңырат. Тыңшаса санак экен. Çoğun sanak eken. 45, 46, 47. Orusça çoğun sanakты bilbese da, eki kolunu mancaların çala jumup, 10-ga çeyinki kiçi sanakты çalama ol keltirçele toğrulçu. Bolgolup anda ızıçuğunu ısalatıp çokundurunun kamı dep düşündü. Bu Orusun kattığı şattanıp algan okşoytko. Katar taktaydan kalangan eşigi açıldı. Kirip gelgenderdi bağıp karamaka, toğrulçu salаңdagan başın götürdü. Eki öket. Oruska girip murdarak çokunup ketken alыс tuğan eken aldınqısı. Betinin genede çolo jeri jok. Sakal murutu moynu başından beri koğulap öskön. Töşüne ayrının başınday temir krest asıngan. Şoň şoygon börktü, öňüregen gözdü poptu erçitip algan. Irjaya gülö maňdaýyna çukul gelip, tikesinden tik durup kaldı tuğanı. Toğrulçu anın turgandagy gebetesini taň gala karady. Koңguronun doşuna mokumu kangandan tegerene bilep içüдөй bolup, termele basıp gelgenindey tuyuldu. Kulak tundurgan жаңырgına ırakattanıp, denesi balkıgandan, kayırıp bilep içüдөй bolup, kalgıp basıp gelgenindey tuyuldu. Adam ey! Tayar bolup kaldık, agası, dedi tuğan enkeyip. Bayarlar gütüydü. Muğunu kaçıp, obdularga alı jok, jüýünü kaçıp, jütkünörge alı jok, Toğrulçunun. Kupelge ötölü, dedi tuğanı. Kupel dayar. Emnege? Emnege ötölü deyt. Emne derin bilbey jaldırayt Toğrulçu. Tör jaka ötölü. Bayarlar kütüp kaldı. Kupelge düşmöňiz gerek oğlu, dedi tuğanı. Taş kazanı bu. Suğu tolturulgan taş kazandı aytkanı bu. Çeyrigip turgan Toğrulçunun denesi jirildi. İreňi guwargandan guwardy.
Iyık çirkönün içinde жүрgөнün bilip atabı? Emne jumuştap жүрgөнün bilip atabı mınav türköy? Belgisiz. Moğlo taşтай çögüp kıymılsız. Tuğanı egin kagı işara kıldı ele pop eňilip sol jagına öttü. Toğrulçunu ordunan öde turguzmaka ekölep koltuktan alıştı. Jürüňiz. Jaňy ömürün gözдөй kalgyp jönödü Toğrulçu. Eki koltuktan tayap, jaňy ömürün gözдөй kalgytyp jönöştü. Gürügü tüşüp, jardangan el joldu genem boşata berdi. Toğrulçunu susu melt kalt tolturulgan taş kazandın jelkesine jetelep gelişti soldoytup. Özü özünükü bolboy, özüne özü iyi bolboy soldoyot. Jerdin beti kalkıldap, jerdin beti menen goşomuna o çirkönün içi opoň çiçaň atkansıp, bir de oň jagına op, bir de sol jagına ogondon, oň jagına ogondo oň ayagyn bөгüp iýip, sol jagına ogondo sol ayagyn bөгüp iýip, kaýsy jerden barıp toktorun bilbey, op barıp kaýsy jagına oň koçok atıp kularyn bilbey seňseldi. Kulaty iýbe eki koltuktan bekem tayap turuşdy. Töbesinden tebeteýin sıyırışdy. Tö çepkenin da sıyırışdy. Anam bütçülörün bütçülügünden ajratıp, gürmösün sıyırışdy. Gökürögündägi bosun çeçip iýişip, tuyuk göýnegin başынан aşıra sıyırıp alışdy. Eki koltuktan tayap turup, konçunan tartkylaşyp eki ötügün almak salmak sıyırıp alışdy. Içkırın boşotup, çologuştanyň sıyırıp alışdy ele, eki golun hepsi sınıp, eneden tuğma jylaň aç kaldı ortada. Al ortada tüktüp pop, erderdine tibey tınbay evirep jevirep kowrady atty. Tınbay kowranyp atty. Amin, amin degeni özül kesil kulak aylinet. Jylaň açtap eki ret aýlantkanda ne gün çygyşdy, ne gün jürüşdi bet degenin bilbey, ala salgan düýnede aýlan göçök atyp baratdy oýunda. Astın üstün bolgan dünýönün amin, amin degen jaňyrgy gana özül kesil kulak aýlynyp atty. Pop süýlenip gelip yüzüne öňület, güýrenip gelip yüzüne öňület. Amin dep goýat öňülgen saýyn. Süýlenip gelip yüzüne öňület, güýrenip gelip yüzüne öňület. Bir malda oçoktogy kızargan çoktu üýlegönsi betine üýledi. 3 ret üýledi. Amin dep goýdy ayagynda. Töbesin basıp jowurap dağı bir top josunda okudu. Ömüründe töbesini hiç kimge bastırgan jok ele Toğrulçu. Pop töbesini oň goldap basıp, kowurana ısa josundu jat keltirip atty. Kantesiň Toğrulçu aga, aýtganymdy aýtganday gaýtalap dur, dedi çypyy çykkan tuğany kulak tüpden bir malda. Üzgültükke uçuratsaň gaýra baştan düşöbüz. Çymyrkanyp bar gaýratyn jydy Toğrulçu. Poptun aýtkany menen bolsa çirköňün başga salgan bul balesinden batyrak gutulmagyn oýlady. Şömtürebey batyrak gutulsa bolar ele. Jamynçy giýimine batyrak jetkeýle. Şalbaryna, töşü tuýuk göýnegine jetkeýle. Töşepkenin jamynga ele başmyra. Jok degende çologuştanyň berişçe göçügün japkan gaýry terek. Dal uşunday uçurda sak bolbosoň, aňdyny baraň ele turgan şaýtan jalmaňdap jetip geletmiş janyňa. Tüktüt poptun tilinde түш jorgan tuğany, poptun tilin uşintip tüşündürdi. Şaýtandy alys kuş üçin gün batışdy bet demege zarly eken. Çıkanaktan garmap jana aýlantyşdy. Op baryp oňoldy. Toğrulçu. Gün batışdy emi garady okşaýt. Koluňdy öde götör deşdi. Jan suga surap jalyngany bilinbey eki golun götörmüş etdi. İğninen biraz ödürek götürgenge jarady oýunda. Gözüňdi aç, dedi pop. Gözüňdü, dedi tuğany. Göz elebi? Jumulunku gözün çala açıp gaýra jumdy. Çala bula açıp gaýra jumdy. Gözüňdi aç, dedi pop. Çala bula açıp gaýra jumdy. Gözüňdü, dep zirkiredi tuğany. Çala jumup çala açdy. Dağı bir çala açkanında gaýra jumalbay, maňdaýyna, tike maňdaýyna tigildi. Tigildi da gözüni alalbay gadaldy. Tiginisi kim? Janatandagy kulak meni jegen ızı çuda baýkapapdyr. Ary beri aýlan göçüp atkansyp, tegereginde köpçülük içinde gözüne ilinbepdir. Opur topur elden bölüngen bir kişini emi baýkady maňdaýyndan. Beti bak jaygan, gögala juga sakalçan. Juga muruttu. Gözü jymşyk kişi turat eldin töbesinden aşra garap. Jalgyz telmiret. Eldin bary gürügü, al kişi ünsüz sözsüz jalgyz telmiret. Kim? Gaýaktan jürü? Gün batıştan kimdi bakıp karagın deştele? Oşonusu bolup jürbesin. Gözüm bardap aldı. Gebetesi. Gebetesi başka go.
Edildin arka jegindegi ukurukçan жылкы угуган göçmönderden сыяктанат кебетеси. Üstünde boz çepken, başında çımkıy ak topusu var. Dırday жылаңаç canı uyaldı. Katı uyaldı giyimçen göçmöndün gözünçe. Göçmön balasının mında aralap girip gelerin, mınavu musapır kebetesine göve çıgarın kim oyloptur. Gözleri çaptaşıp, ekö tikteşip kaldı. Bul gemisi, kaydan jür adaşıp. Şaytan şavırdın kılgan işin tanasın mı? Dedi Pop alangıça. Poptun aytkanı, tuğanının odarıp düşündürgönü kulağını sırtынан getip, toğrulçu arba algansıp mаңдайын tikteydi. Tegil da gözünü albay arbaşkansıp. Tuğanı takır koltuğa okudu. Esine gel, joğun bergin tezirek. Tanarыңды ayt. Şaytan şavırdın kılgan işin tanasın mı? Dep kıykırdı Pop. Şaytandı jerkelep gelip durup, uşul saamga ılayıktap, tak mаңдайына baylatıp koygonsup şaşıp kıykırdı. Tuğanı şaşıp kotordu. Toğrulçu da şaşıp kaldı. Kimisi? Şaytan şavırı? Anın argimeli. Tuğanı jana okudu takır koltuğa. Kolunda karmagan gaturak buymu var bu aytor busam gaturak okudu. Unutup kalgan bu çunak kişi. Üyretilbedi böyle. Esine jara çıkpasa üyretilgen sözdü kaytalası gerekeli. Tanarыңды ayta kal dep şıvıradı Tuğanı. Tanarыңды ayta kal. Mаңдайындағы beti bağ jaygan, gögala juka sakalçan. Juka muruttu, gözü jımşık kişiden gözünü albastan, toğrulçu üyretilgen sözdü eki bölüp ejelep kaytaladı. Ta-nam, dedi ölünkü ümmenen. Özü araçı düşüp, şaytandın çengelinden araң surup algansıp, maşırlangan Pop. Anda tükürgün dedi. Betine tükür. Tükürgün dep kıykırdı Pop. Betine tükür. Betine jaba tükür dep aşıktırdı Tuğanı. Toğrulçu pü etip erdin bülküldötüp, mаңдайындағы gözü jımşık kişi tarapka tükürüngen işara jasadı. Böttü, böttü. Emi gün çıgıştı garatıştı çıkanaktan tayap. Çыңгыз tukumunun aligiçe jer betinde Kudaydan kabarı jok, adaşıp жүрgön bir türköy balasın öz kolu menen çokundurup, Kudaydın tüz joluna jıkkandığının tүйшүгүнө kumarlangan Pop, demin basbastan toktosuz öz josunun ulantuunun üstünde oldu. Şaytan şavırdan kutulganыңdan, tozoko makулдуңду üzgönüңden ulam. Kudaydın beyişi bugün sagan eşigin kengiri açıp turu. Demek sen bugün tön tarta, gün batıştan gün çıgışka jarık nurdun өлkösüne öňüňdü burup turun. Gözüňdü çoň açkın dedi. Gözün çoň açtı Toğrulçu. Çoň açtı ele çoyulgan boydan gözleri irmelbey katıp kaldı. Kuday betin salbasın, Kuday betin salbasın. Ne mınavu kurgan çirköň turgan ordunda koşo çimirilip ketkeni belgisiz. Ne gözді açıp jumguça andamından bir attap, koşu aylanıp gelip mаңдайына tura kalganı belgisiz. Gözün astsa janagı kişi, beti bağ jaygan, gögala juka sakalçan, juka muruttu, gözü jımşık kişi turu mаңдайындағы elden töbösüne naşıra karap. Elçilep kol bulgalap ün katpay, elçilep moyunu sozup türtüşböy, elden töbösünen eki kez aşıra karap, kalıbınan jazbay telmirip turu. Tanıganday telmiret. Emne mınça telmiret? Belgisiz. Kimisi olup ketdi. Aňdyganı emne? Belgisiz. Kaydan gördele? Esinde jok. Taptakır esinde jok. Kaydan gördele? Estey albay koydu. Kimisele? Kimisele? Teňir ele teňir dep kaydaga japayçylykka tabıngan japan adaty galalek mınaw Kudaýsyzdyn jinin kagıp, teňirinden bir otolo geçtirinin kийinki gezeňi, taş kazandağı suga gökürükten salıp turup, çokusынан ıldyp basıp çumkutuunun, 3 ret basıp çumkutuunun gezeňi geldi. Uşundan kiyin gana al Kudaýsyzda жүрgönde şorkeldey başına opsuz üýüp algan günölerinden toluk arılat. Arıulanat. Suuday arıulanat. Oşondo gana Kudaýsyz jaşoosunda gönüp kalgan japaýy aty jönün bir otolo unutturup, hristiýançylykka ılaýykdy, ary kulaka jagymdy, tatynaka jaňysymyn, hristiýandarça goýulçy ysmy eçaktan tandalu, jariýa aýtyp ýygaruga ruhsat. Tüzüktöp çumkut dep kıykırdı o opuldagan bayarlardan biri. Tüzüktöp çumkut, tüzüktöp çumkut. Bayarlar tuş-tuştan jağladı. Kupelge ötüňiz.
Түктүү поп менен тууганы таш тепкичти өдөлөтө аттатып, калтаарыган тогурулчуну таш казандын кырына чыгарышты. Эки билектен жетелеп, таш тепкичти бойлото мелт калт толгон сууну көздөй аяр тартышты. Бутун ташка алдырып алчудан бетер бирде аягын алдын тиктеп, жоготуп койчудай бирде маңдайын тиктенип, эки көзү алаңдаган тогурулчу суу баскан үстүнкү чулуу таштын жайпак бетин болжоп кадам шилтеп, сууга кирди. Суу толорсуктан келе түштү. Муздак экен суусу. Чучугун толгоп ийди сөөктү какшаткан муздагы. Эми бир кадам, деди поп. Ийимки тепкичти болжоп басты эле таш казандын кырынан ашып чайпалган суу табарсыкты жаба түштү. Дагы ылдый түшүңүз, деди тууганы. Сууну жиреп дагы ылдый кадам таштады эле, төшүнөн өйдө сороюп чыгып, көкүрөктөн жайпап суу жапты. Эки аягын жылмакай таштарга араң-араң таканчыктап, араң-араң жармашып аптыкты. Муздагынан көзү тунарып, кулагы тунду. Ичиркенген жаны эки чыканагын сууга малбастан, эрбелеңдеген колдорун жыйып, жылаңач эки колтугуна тыкты. Үрпөйүп маңдайын карады. Карап издеди. Элден бөлүнгөн кишини издеди. Көрүнбөйт. Бети багжайган, көк ала жука сакалчан. Жука муруттуу, көзү жымшык киши көрүнбөйт. Кызык. Уда жаңырды поптун ковураганы. Мыкчый кармаган крести жаңсаглап, далбактаган жеңин түрбөстөн, сол колун тогурулчунун төбөсүнө койгон поп ковуранат. Эси дарты экиге бөлүнгөн тогурулчу көз чаптырып издеди. Элден окшун бөлүнгөн кишини издеди. Көрүнбөйт. Бети багжайган, көк ала жука сакалчан. Жука муруттуу, көзү жымшык киши турбады беле тегинде. Караны эч көрүнбөйт. Сол колун тогурулчунун төбөсүнө койгон поп ковуранат. Попко катарлаш оң жагынан туруп, тилин безилдеткен тууганы поптун айтканын 3 ооз сөз менен которду. Кудайдын алдыңардагы кулу ыйык атанын урматына чокундурулат, деди тууганы. Атасы? Атасы десе аталарын эстеди тогурулчу. Поптун төбөдөн баскан колу салмактанды. Чөмгүн дегендеги ишарасы болчу. Төбөдөн акырын басты. Тогурулчу көзүн жумуп, демин катып, сууга чумкуду. Чумкуганнан да чыкканы бат болду. Кургак төбөсүн суу тегиз жайпай электе, оозу мурдун сууга толтуруп атып чыкты чабалактап. Какап-чакап, маңдайынан 100 ылдый сарыккан сууну алаканы менен шыпырып, көзүн ачканча шашты аптыгып. Көзүн да ачты. Ачканда да умаштай ачты. Көзү умаштай ачылды да жүрөгү болк этип тамагына тыгылды. Соо эмес мынауң. Көзүн ачса, бети багжайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык жанагы киши так маңдайында турат, таш казандын кырынан артылып, өңүнө тамай тигилип, өбөктөп алган. Тогурулчу жалт артка кетенчиктеди. Сен кимсиң, деди кекештенип. Сен кимсиң? Поптун колу кайрадан төбөсүнө конду. Коркпа деп жооткотту поп. Коркпа? Тогурулчунун маңдайына кайыпта жүргөн карандын келгенинен кабары жок поп саамга мойнун буруп, карагылачы, көзүнө Иисус Христос көрүнүп аткан бем, деди кубанычтуу. Капырай, карагылачы, биз көрбөгөн Иисус Христосту ушунчадан мына бул татар көрүп атканын, дешти кызганычтан көздөрү кызарган баярлар. Кимсиң, деди тогурулчу кимгедир. Каттуураак айтчы, киммин дейсиң? Атасы? Деди тогурулчу маңдайына өңүлүп. Атасы? Амин. Анда эмесе уулунун урматына, деди поп. Кубанып алгандан тогурулчунун сөзүн илип, сөзүн улады да төбөсүнөн ылдый басты. Дароо чумкубай, мойнун толгогондой болгондон катуураак басты. Көзүн жумганы менен демин катканга үлгүрбөй калган тогурулчу чулп этип сууга чөмүлүп, төбөдөн бир көмүлүп кайра эле чабалактап атып чыкты. Каңыл жарына суу өрдөп кеткенге чөчкүрүп бышкырып, өң ылдый шоргологон сууну эки колдоп шыпырып, жан талаша көзүн ачты. Кимис элең? Атасы дейсиңби? Жалт караса ордунда жок. Өңүнө тигилип таш казандын кырынан артынып турган эмелеке киши кайра жок. Кайда кетти кайып болуп? Кайдасың? Деп кыйкырды тогурулчу. Кайсалактап карады. Калың элди аралата карады. Кайда кеттиң? Деп кыйкырды аптыгып.
Kaydasың? Kudaysыздарды топ-топ менен чокундуруп, Иисус Христостун жолуна боо кылып жыгып эле жүрчү тажрыйбасында мына мындай окуяны поп ушуну менен бир нече мертебе жолуктурушу. Керемет. Керемет. Эл өрүгөн тогурулчунун кайсалактап үн салганын Иисус көзүнө көрүнгөндөн, Иисусту издегенден деп түшүнгөн поп терисине батпай өзүнчө кудуңдайт. Карагылачы, Иисус Христосту издеп атат. Жанталашып өзү издеп атат. Кайдасың? Деди тогурулчу таш казандын кырына жабышып. Кайдасың? Өх, барсыңбы? Таппай калбадымбы заматта? Деди тогурулчу кимгедир колун созуп. Заматта таппай калбадымбы? Атабыз турбайсыңбы көрсө? Кимгедир башын жумшак жөлөгөнсүп, жаны кыйналгандай көзүн сүзө таш казандын кырына башын жөлөдү. Терең үшкүрүндү. Кимдиндир колун өпкүлөгөнсүп, таш казандын кетилген кырын өпкүлөдү. Кайып кетип, кайра көрүнгөн, саамга жоголуп саамга көрүнгөн, таштап алыс кетип, түтпөстөн маңдайына кайрылып келген караанга ушинтип жалбарды. Ата, ата, деди соолуктап. Башын көтөрдү. Көзүнө ачуу жаш тегеренди. Кебетеси кадимки эле кишидей. Бети багжайган, көк ала жука сакалчан. Жука муруттуу, көзү жымшыктуу болуп көрүнгөн ата арбак экенин айратуу элеги азыр жалдырай тиктеп. Атабыз турбайсыңбы көрсө? Атабыз турбайсыңбы көрсө? Деди жалбарып. Караның анга кылайын десе, атабыз турбайсыңбы көрсө? Оңор иш бекен чокуну. Элирме тигенден таш казандын кырын өлүп тала чопулдата өпкүлөп, таш казандын кырына башын утур-утур ургулагандай көрүнгөн кудайсызды бат эле кудайын таанытмак турсун аталатып салганына кудуңдаган түктүү поп машакаттуу окуяда жеңи башынан бери шалбырап, сууга 2 рет малынган сол колун тогурулчунун шорду төбөсүнө 3-чү мертебе коюп, "Оба, атаң", деди. Иисус Христос тааныттыбы? Анда эмесе ыйык рухтун урматына. Жылаңач денеси менен таш казандын бооруна сөл жандай жабышкан немени таштын кырынан карыш түртө алыстатып, 3-чү ирет төбөдөн ылдый басты. 3-чүсүндө башкача чумкуду тогурулчу. Обу жок чебелектегенден, бети самындай сыйгалак таштан тайгаланган аяктары асманда чудай көтөрүлүп, 2 колу 2 жака серпилип, чалкасынан көмүлдү. Туш тарапка суу чачырады. Жардангандын баарын чочутуп, ташка уруна жаздады кара кушу. Калкый түшүп, тар балаңдай оодарылып, 2 таманы менен суунун түбүн издеди. Таманы ташка бачымыраак тегичекте, ирмемде колдору менен 2-3 ирет өйдө төмөн шиленип, анан 2 бутуна таканчыктады далбастай. Башын салаңдатып өйдө болду шашкалактап. Жөөлүп сүйлөгөнсүп, оозун жиелегинде чуңкугандан жарым кесе сууну оптартып жутуп алган экен, оозу мурдунан суу кетти. Тамагына жүгүргөн суусу чакатып, мурдуна жүгүргөн суусу какатып, жөткүрүп оңолду. Оңолор замат каршында турган кишини издеди. Атабыз турбайсыңбы? Жүрөгүн көтөргөнчөлүк эмнеге укканын ким билсин, бул саам таш казандын кырына секирип чыга калган караанды бети бак жайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык киши болуп көрүнгөн караанды моюндан кучакташуудай, кулачын жая жүткүндө эле поп менен тууганы созулган колунан кармап артка тартышты. Чык, суудан чык. Суудан чыгуу керек. Тогурулчуну айлантып суудан чыгарышып, чыгаар замат эңдейинен жазылган ак шешепти үстүнө жаба калышты. Жашооң жаңырды, кудайсыз жүргөн күнөөкөр жаныңдын күнөөдөн арылып, кудайды тааныганың дешкендеги ишарасы эле чокундулардын. Поп колундагы крести төбөсүнөн булгалай ап келип, көкүрөгүнө такай басты. Жаңы чокунган кишинин христианчылыктын жолуна тургандыгын бекемдеген эле. Акыры түбү ысачылдыкка моюн сунуп, мына бүгүн ысанын ууду болуп чокунган тогурулчунун тогурулчу дүйнөсү аңтарылып, ийининен арта жабылган ак шешептин моюндан оролгон 2 бурчун бучкактап мыкчыган тейде калчылдап турду. Тили оздон калгандай ымтырап, 2 көз эле алаңдайт. Көзү жымшык кишини издеди. Жылуу сөзүн аздады. Кайдасың? Жыгыларда жөлөнгөн киши кайдасың? Өбөгүң болбосо жүрөгүм жарылып өлүп калар белем, таш казандан чыкпай. Кайдасың?
Kaydasın? Gözü jymşyk kişinin garany göründü. Kayıp ketip kayra göründü. Sağımga jogolup sağımga göründü. Togurulçu gözünü irmedi. İrmegençe tigil garan irmemçe jogolup, irmemge göründü. Kayaktandır jogolup ketip, kalkıp kayra payda boldu jok jerden. Bir malda awaga awaday koyulup ketip, awadan surulup çıktı bir malda. Awaga singip ketip bir malda, awadan kalkıldap çıktı bir malda. Bir okumda jer betini ayağa tiybey, jerden tayak boyu götürülüp awada kalkıp payda boldu. Oşonda togurulçu bap saygan sakaldı, taң gözdü mınça orustu tanazar albay jalgız aralap, çirkönün törüne deyre tebelep girip gelgen noça boylu beti bağjaygan gök ala juka sakalçan, juka muruttu, gözü jymşyk kişinin garan ekenin, öngölördün gözüne ilinbegen galdaygan kara-garan ekenin tükşümeldedi. Arbak turbayby dedi oyunda. Mangdayынан salangdap, kaptalından salangdap, ataňmyn ele ataňmyn debedi tegerenip, oğuzuna sala bergensip özü dağın atalap jübergeni teginden emestir. Ata arbaktır. Çin ele ata arbaktır. Merimdüsüçü, ayköldügüçü, kays atası boldu eken, kançanç atası boldu eken. Atıçı, basa atınçı. Oba, çirköden uzay eleğinde kudaysızdağı atыңды öçürüp atı jönüңdü hristiyançaga burbasaң, tüyüşüktönüp çokunganın kaysı? Kınyazdın tegeregindegi topuragan jakşılar katarlı bolganın kaysı? Togurulçunun makul tapkan hristiyança atı jönü tandalı ele. Oşonu saltanat jariyalonun uçuru geldi. Senin hristiyança atın Ivan, mından nары Ivan Alekseyeviçsin, dedi tüktü pop. Ivan, Ivan Alekseyeviç, Ivan Alekseyeviç dep güldödü gübe ötkön bayarlar. Gözünü İsus Kristos görüngen adam, jön adamby? Bayarlar şıpşına garaşat. Kim bolaryňdy aytyp koy, dedi tüktü pop. Ivan Alekseyeviç bolaryňdy aytyp koy. Ova, dep güýrendi Mongol göbetelengen Ivan Alekseyeviç. Atım Ivan, jaň atım Ivan emi. Alekseyeviçiňdi goşup ayt, dedi pop. Ova, atamın atı Alekseyeviç. Alekizamatta Ivan Alekseyeviç bolup kalgan togurulçu, mına uşintip togurulçu boludan geçti. Kim oylaptır? Kimdin gana oyuna geliptir? Aytuda atası kuwangandan taap koygan at eken. 6 aylık bolgon çağı gogyazı. Karında jatçısında ele enesinin kaburgasyny üze tepçidey tuylagandan uul okşoyt. Bal kanakтай uul tulsa togurulçu koyom dep jarıyalap. Jarık düýnöge gelerinden 3 ay obolu ençilengendegi at eken. Irımına ay tuyağı aksar başlı aytılıp, kazısı taman çıkkan kızıl bey soyulganından tamşana gep kılıç cüngele, oşondogu şatra şatman toyçukta kazı kartaga gark toyup, jayası menen jalынан gıya tilip çaynap kalgandar, jar çakırılıp koyulgandagı at eken. Oşol attan geçti, oşol attan geçirişti. Gimisin oyuna geliptir. Öpkö jüregin çaap, üzülö tüşü bal baygan çoň enesinin 12 kanat bozuydun töründe jükkö jölönö çalkalay oturgar jerinden toku dep çakırgany, janındagylardy tokulatıp çakırtkany esinde es tartkandagy gezinde. Giyin bilse niyeti karanın esin balanın izinden jazırgandagy, çala tanık kılgandagy amal eken jarykty kişinin. Toku, ova, toku. Niyeti suuka uguzbay izin adaştırgandagy atı togurulçu degeni boluşu. Oşol attan geçti. Oşol attan geçirişti. Ivan Alekseyeviç, dedi tüktü pop. Ivan Alekseyeviç başın iýgegiledi. Bilesizbi? Tek atıňyzdy siz galaganda galturuny çeşdik. Iras bolgon tura, dep künk etdi Ivan Alekseyeviç. Ant begenderinde jalan Uhov teyinçe galtırganda atalarının atı ıň-jyňsız öçmök. Kırbosu gözüne tüşkön temir tuğulgalı, etegi Johnson'dan aşkan temir çopkuttu, kınının tuyuguçu jerçigen koşmezdü kılıç asıngan, korto boylu knyazga bir kurday betmangday gelgeninde, ötünüçün bar ele knyaz, jakşı bilesiz özüňüz, Han Joçunun baldarının içinen Abulay ulu Uranın götürüp jürebüz ilgerteden. Jalan okup boydan kaltırbay, ыңгайын taap kur degende çoň atamdın atın bir jerine goşu mümkünbü, dep jaldyragan ele. Abulay Uhov boluşuňuz menen, dedi tüktü pop.
Ivan Alexeyevich Abulay Ukhov ıras kıstarışkan eken. Mongol tatar geçbirlүү bir örüm kara çaştı, beti bağjaygan, gözü jımşık Ivan Alexeyevich Abulay Ukhov taptakır ele Abulay atынан ayrılıp eşeybesten jok degende Abulay Ukhov atagın gütörüne şükürçülük keltirdi. Çolu uqqanın çoçbay qaytaladı içinen. Abulay Ukhov, Abulay Ukhov. Uğumu kulaka uşunday gelet emespi? Abulay Ukhov. Doğuşuňuzdy biýik salyp qaytalap goýuňuz, dep ötündi pop. Abulay Ukhov. Ivan Alexeyevich jaňy ençilengen tek atynyň ekinçi sözünün ekinçi mundagy uny çoýup aýtdy. Abulay Ukhov. Ukhov? Owa, Ukhov. Ukhov. Emne sebepden Ukhov? Kaýsy güçüri olagan Ukhov? Ukhov murda gaýta jürgen. Çaq çelekey oy arasında içi bir eňşerildi. Alyskı, altı garyn odarylgandagy beşara tukumunun aňtarylgan jan düýnesindegi çaňyrykty uqqandan, çanyp kete albastan, ayaldagan garan, janagy garan kaýrylyp kaýra paýda boldy. Jetip ketip zamatda, jetip geldi zamatda. Altı ele garın odarılga çaktı ubakta çın egesin çangan urpağının eňşerilgen dünýesindegi ezme gıykırıkty uqqandan, kıyıp arı get albay kıyılıp geldi kayradan. Suuga üçüncü çumkuşunda taş kazanның gırına tak sekirip çıga kalıp tigilgendegidey tamay tigilip kayrılıp gelem dagın dedi jüregin düşürüp. Kayrılıp gelem.